ka nga makita. Anyan nga kibayo tuirik na takinalibnos ken kinasimpet mo. Anyang nga makaliw-liwa ket indaw-dawat ko Diyos nga namarsuwa nga sikanto kuma kadinak aginggat ingga. Nasudi nga ayat tirok noy kuken ka anyaman nga rigat kenam ay paspasarenta. Pag pinuligan ta arapaap ta adua pagbalinen ta ita inspirasyon iti ayata. Inar-arapaap ko nasirmataken ka kinapintas tau galim isut gapuanan na nang kayaw tuy puso kenday tuy rikna ingat inaklon mo ayat nga inburay ko. Nasudi nga ayat tirok noy kuken ka anyaman nga rigat kenam ay paspasarenta. Pag pinuligan ta arapaap ta adua pagbalinen ta ita inspirasyon iti ayata. Ay paspasarenta. Pag pinuligan ta arapaap ta adua pagbalinen ta ita inspirasyon iti ayata. Nasudi nga ayat tirok noy kuken ka anyaman nga rigat enam ay paspasarenta.